Prvi simptomi salmoneloze ili salmonele su neveselost golubova, kunjanje. Neće da jedu, ali piju mnogo vode. Karakterističan simptom je beli vodenasti proliv. Kasnije se bolest komplikuje, pa nastaje gnojni konjuktivitis oko očiju i nervni problemi, paraliza nogu i krila, iskrivljeni vrat, kretanje u krug. Konačna dijagnoza ove bolesti utvrđuje se u laboratoriji pregledom izmeta i briseva iz kljuna, a uzorci se uzimaju 3 puta. Veterinarski stručnjaci Instituta za veterinu u Beogradu, ulica Vojvode Toze broj 4, merodavno mogu potvrditi ili isključiti postojanje ove zaraze. Budući da uzročnik salmoneloze napada organe za razmnožavanje, na bolest se može posumnjati kada postoji veliki broj mućkova jaja, slabo izvođenje i veliki broj uginuća mladih golubova. Salmoneloza deluje na organe za razmnožavanje na više načina. Dešava se da ženka u potpunosti prestane da nosi jaja. Iz prakse je poznato da ženka i pored sparivanja može da snese neoplođena jaja, mućkove. Odavno je dokazano da uzročnik može iz jajnika preći na zametak osetljiv na salmonelozu. Kod slabije infekcije dešava se da do oplodnje dođe tako da uzročnik bude prisutan u oplođenom jajetu. Zametak počinje da se stvara, ali tokom leženja na jajima dolazi do uginuća. Neki golubari često ne pridaju značaj ovim pojavama, a to je upravo znak salmoneloze. Na kraju iz takvih jaja se može izleći pile, koje u većini slučajeva brzo ugine u roku od nekoliko dana. Preostali pilići, ako prežive, ostaju doživotno inficirani i prenose infekciju na svoje potomstvo. Tako se stvara zatvoreni krug. Jato, roditelji, jaja, podmladak.